We are really happy to have him with us today. Please give a warm welcome to Mr. Honorable Chandra Arya. Bonjour, good evening. It's a great pleasure to be here. I thank Ayub Cherkovi of the Canadian Center for Victims of Art Conflicts for organizing this multicultural event. As a member of Parliament, I have organized many events on Parliament Hill. Heritages from different parts of the world, from Chinese heritage to Indian heritage to African heritage to Latin American heritage, many heritage events on the Parliament Hill, because Canadian strong multicultural fabric. Now all these heritages, all the culture from all the different countries that we come here, they are all part of the Canadian strong, rich multicultural fabric. So whatever culture we are coming from, whatever heritage we are coming from, we can celebrate in this wonderful country and also share with other Canadians, and that is what is happening here. I came to this wonderful country 19 years back, and 8 years back, within 11 years of me landing in this country, I became a member of Parliament. Those are the kind of opportunities this wonderful country gives us, and let's all work hard to make it beneficial for us and all our families. Thank you so much, Ayub, for welcoming me here and making a part of this. Thank you. Thank you very much, Honorable Arya. Maintenant, nous sommes très contents et honorés de recevoir la directrice du recrutement et du marketing de la Collège La Cité, Madame Majda Talbi. Bonsoir. Azul Aflaoun. Salam alaikum. Hi everyone. Merci d'être venu. C'est un véritable plaisir pour nous au Collège La Cité de faire partie de cet événement, de ce festival. Comme toujours, La Cité, c'est très important qu'on soit dans la communauté, qu'on soit là à vous découvrir et que vous appreniez aussi à nous découvrir. C'est comme ça qu'on construit justement une communauté forte. Et je suis très fière de ce que je peux voir aujourd'hui. Je suis moi-même d'origine berbère, du Maroc. Et berbère, amazigh, tout court, donc très fière. Et je tenais vraiment à vous remercier. Vous pouvez toujours compter sur nous, quel que soit le moment de l'année. S'il y a des choses, vous pouvez compter sur La Cité pour tous vos événements, nous impliquer avec vous. Et sachez aussi que nous avons de nombreux programmes en français, aussi de nombreux programmes pour les nouveaux arrivants. Donc passez le message, on sera toujours là pour vous accueillir. Et passez un excellent moment en la compagnie d'Ayoub. Et merci justement à Ayoub et à son organisation pour tout le travail abattu, parce que je peux vous assurer que c'est pas facile. Écoutez, passez un excellent moment et au plaisir, et à très bientôt. Merci beaucoup, Majda. Et maintenant, j'ai vraiment l'honneur de recevoir un groupe merveilleux dont je fais la connaissance, ça fait un an auparavant. C'est un groupe qui font de la musique avec de l'amour, et ils font beaucoup de sacrifices pour préserver leur culture et leur patrimoine culturel. Une culture tellement enracinée dans l'histoire et qui date de plusieurs siècles. Ils tentent, ils essayent par leur art et leur groupe merveilleux de présenter la beauté de cette culture. Il s'agit du choral Tilili qui sont avec nous aujourd'hui. Ils vont nous faire une présentation avec un autre grand artiste kabyle qui s'appelle Hakim Kassi, qui utilise le patrimoine musical et artistique kabyle et le jumelé avec de la musique moderne. Il chante en plusieurs langues. Donc je suis vraiment content de vous présenter ce groupe. I am very honored to present Tilili Chor, which is a great and amazing musical group that represent the Kabyle and the Amazigh culture. It takes hard work, and it takes a lot of sacrifice for this group to preserve their culture and present their traditions and their cultural heritage
the Amazigh heritage. Please give a warm welcome to Tilly and Hakim Kassi. C'est de Lounas Matou qui nous a quittés un 25 juin 1998. Alors c'est en hommage à Matou Lounas. الزدغام ديال الكيباك نتبغى ما تروح مدينيهم لكول تري دونيون إغلان دي مونريال يصغراي لونسمون دونتربريز فونت كونساي كونتابيليتي أكد لا فونت دو فواياج يرنا أكون دي صح لو بري بورس سرت عاونم إيمان نون سلمعاونا تري دونيون وفيغ فريدي فون فيلي ديال الكيباك سلمعاونا ليكول تري دونيون صوضاغي وكنا ديال بولونجيرينو داكي دي مونريال دي 10 سكواسني عدان نيك 5000 لي زيتيديون غران غورنا مرحبا يسون نتراجوكن الفرح ذا مقران تري دونيون دو فوت ريوسيت فرمت القرايه إسرات الدومار زداف أيوني حسنان
Alors, on a dansé Midoucen. Merci beaucoup d'être venu. Et on va laisser la place à notre Hakim Kassi. شكيت تمغرايا كير شكيت الله يبارك تعجبها مليح تعجبي مليح شكيت مكتعيشي مذاكي كيرس شكيت الله يبارك لاني فاسن يعجبها غدا حالك لاني ميرث النونق وكذا كيقدشن كذا كنياون بابي جنوان ان شاء الله. Bon moment partagé entre la communauté kabyle ici à Ottawa. On a découvert quelques chanteurs qui sont vraiment beaux dans leur métier. الدينير فنمير في الوقت فنمير في الدراسة تنمير تعجبني مليح اوي كنا حافظة من اللي كنا صغير وكان كنتكلم شوف والله باختصار تعجبها بالحال تنمير Plus une belle ovation pour Silili pour leur prestation à Fous. On va commencer par une chanson du patrimoine. Je pense que c'est la plus grande chanson l'une des plus connues de toute façon dans le monde. Et ça sera une dédicace spéciale pour Monsieur Lahlou. Voilà, donc c'est Réveil Nouva et vous pouvez chanter avec nous. Merci. يلي غريبة
غلابة أبا بينوبة أبا بينوبة وكذا ولدنا كيني أي اللي غريبة تفلي السلثي بورا توي الشمال تحلولا جمعة تترقو تبسو ثقور ذي ثرى الحجبل تفلي السلثي بورا توي الشمال تحلولا جمعة تترقو تبسو ثقور ذي ثرى الحجبل مذاق جمورة انت سفتي ذكراكيني دنياها لا لندك واتوخى مثل ما شاهو تنسلان مذاق جمورة انت سفتي ذكراكيني دنياها لا لندك واتوخى مثل ما شاهو تنسلان يا لا لا يا لا 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 لندك توخى يا لا لا يا لا 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 مثل ما شاهو تنسلان طريقي ثبور أبا بينوبة أبا بينوبة جنبي سبقاتني هاي اللي غريبة لا 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 أسنف كفا مطوط سلوى داميزو أسنف كفا مطوط سلوى داميزو أسنر الكانون تشكر في البخور أسنر الكانون تشكر في البخور مراديوها On continue avec une autre chanson d'un grand artiste, d'un grand de la chanson amazigh kabyle, qui est Slimane Azem, donc Adzissa. يتشابوا لذعوي
والسنيات سنفرح اللي محالك يدمزهو يدمز شفير والسنيات سنفرح اللي محالك يدمزهو يدمز سنين ولدك مفتاح قاتل يضايق بلا تسافر يدمز سنين ولدك مفتاح قاتل يضايق بلا تسافر عندنا تذكرات يشغلوني يقول فيها استعدي تنسي Maintenant, en hommage à notre grand artiste, Kasgasaye, on va commémorer le 25e anniversaire de l'assassinat Matou Blounes. Et donc on chante une chanson dans son hommage, donc Atouali. Merci encore une fois de m'accueillir pour une deuxième fois et pour une deuxième édition du festival. C'est un nouveau festival que nous souhaitons que ça va continuer. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le choral Timilé, la première édition, et aussi ils avaient la gentillesse d'accepter notre invitation pour la deuxième année avec Hakim Kassir en duo. Donc nous sommes très contents d'avoir l'opportunité de présenter la culture kabyle, la culture amazigh à tous les téléspectateurs parmi nous aujourd'hui. Merci Hazio. Merci beaucoup. Il y a aussi des anglophones ici, c'est juste pour dire un mot à eux. Alors, merci à vous tous d'être ici. Merci de venir nous soutenir cette organisation et AYO en particulier. Thank you for being here. Thank you so much. Et le festival n'est pas fini, il va continuer encore demain et après-demain. Venez les encourager aussi. Merci. Majda, vous êtes sponsor collégial de cet événement. Donc voilà, prestation de DVD, Hakim Kassir, c'est pas vos impressions. Bah écoutez, nous on est très contents, le collège La Cité. Comme à chaque fois, comme on le dit souvent, on est dans la communauté, on est fiers des communautés qui viennent enrichir la francophonie ici au Canada et particulièrement en Ontario.
chante arabe, il faut qu'on apprenne à savoir est-ce que c'est nous, d'où ça vient. Les gens pensent qu'il n'y a que le côté arabe, mais non, il y a le côté amazigh. Et je leur dis souvent, c'est comme les autochtones, c'est les premières nations du Maghreb. Donc il faut qu'ils apprennent à découvrir ça. Donc ce genre d'activité, d'initiative, c'est vraiment les bienvenus et merci beaucoup. Merci beaucoup. بغيت دير رايو تنزيط ذكي تيدير ديال اوتاوا طاووس زلفلاوي. Et ça fait très plaisir d'être de Ottawa. L'association la cité Guinéen pour la culture nord, la musique, ça fait très plaisir. داكي لولد طاووس داكي لولد؟ دي فرنسا ما داكيني صورة. شحال ديال العام دوزتي ديال كندا؟ دونك تساس كواسين ديال صودا داكي. وتمسيت قبيلتك كاع؟ J'ai gardé ta qualité. تنميت. On va à les événements comme ça, on se crée des amis, c'est la musique, كلش. وكي دابا بوسا ديال تيدير ديال البرتا تنتوغا ديال لونتاريو داك ديال اوتاوا. بوسا دا شو دا حلفوا انك ما تواضع كيدوها تقبيليت تي بارتي دو باتريمون صافي لا دوزيام اديسيون ان قاتل اللي تكاد توراس كوسا ديال الحكيم قاسي دونك سا دون اون بون ايماج c'est-à-dire انا غنتوسن كي شطح ديال كندا ناكا نو ابسوليومون ياق نتسميه يبي يا نظن بغانا غنسينا شحال ولاد ما قرنا كاينين غادي تسقسينا في كولتورنا غنسيدو لك نسمعوا هذا الشيء لغتنا دونك نو زني ça fait plaisir et puis نكوني en même temps نبغى هاد المية د المكتي ثمول د المكتي شطح تقبيل ما كان مشاكل تنميت ابو سعد تنميت صحيح اقلا داك السما ما سلحتو هذا ممكن يتسيدير داك كندا هذا الشيء الحلو دونك on est assisté à une merveilleuse soirée dans le cadre du patrimoine canadien. Quelles sont vos impressions, monsieur? Je suis charmé. Je ne peux pas dire plus de ça. Vraiment, je suis charmé ici. Je ne savais pas que était aussi noble. Je vous assure. Ah, vous savez que c'est bon. C'est la première fois qu'on voit ce type de chanson de la Merci beaucoup, merci beaucoup. Et vraiment, la je m'appelle Wandara. On m'appelle le Master Drummer. J'ai donc des cours de tambour. Il y a même le chanteur qui vous a dédié une chanson à vous. Merci bien votre nom. Oui, monsieur Le Mans, attention, c'est si vous êtes intéressé, qui est dans notre jeunesse. Et vous adressez. Oui, bien sûr. Avec les grands chanteurs. J'aide les jeunes à écrire leur propre chant. Et je suis là. Ah ben, une nouvelle chanson qui a percé beaucoup de générations. شاركنا رشيد تم غير يقرزل مليح مليح عطيت الصحة فريمون مقورتي لليا شاركيني في اللي كتولات كوم اون فيترين يعني تسكت الشباحة يعني غتزورينا غتقبيليت سورتو داكي لا ريجيو اوتاوا كاتينو فينا عطيت الصحة شبحنا يعني قرزنا التسويح تنمية رشيد سمينا عزوز لوان ساكي يعني فريمون سيتي مانيفيك سامو غير كارزنا تاساطاس السينيا تنمير يتربعتي اللي هكذا حكيم قاسي يعني نوزا إميرفي يساكي سينا تنمير في خنفرة هكذا تنمير تنمير ديك شديغان وتنمير تيوكي يسنو كوار ديك